Thokozani bogogo nomkhulu, siyalukazi somlungu lesi, salukazi sendoda lesi, uGogo Bathini Mbatha. Senamukela ku Gogo Bathini Mbatha TV. Namhlanje ingane zakwethu sikhuluma ngento ebalekile kakhulu futhi. Siyaqhubeka futhi nenkulumo yamadliso. Emadlisweni ke ingane zakwethu lapha sikhuluma ngento ebalekile kakhulu. Sikhuluma ngento ethi kwesinye isikhathi uyithole ulunywa. Unomkhuphe njena, yabona unomkhuphe njena. Unomkhuphe njena uyalunywa, ulunywe emakhwapheni, futhi ukuluma kwakho ulunywe endaweni ezibucayi, ulunywe la ngaphansi, ulunywe emakhwapheni, ulunywe inqeni, edandi, uyithole ungasekho comfortable, usungasakwazi nokubuka abantu ngendlela efanele. Ngabe lokho kwenziwa yini na isichitho? Isichitho leso esenziwa ngokukhuphe, isichitho lesesimbi kabi kodwa kuyisichitho esilaphekayo. Lokukhuphe lobu benzani? Lesichitho lesisenzani kuwena noma sidala ini kuwena? Lokukhuphe lobu buhambe bukwenza ukuthi ube nesidina, ube nomunyu. Uthi mawufikile abantu banizwana nomngane wakho eofficeini last week, manje izinto sezimane zashintsha, beni right nini izinto sezimane zashintsha. Wena nomuntu wakho enithandana naye, izinto zeni zo on and off nje. Namhlanje niyathandana kumnandi, nini akusekho mnandi yini, yilobukhuphe lobu buhamba kuwena. Kwesinye isikhathi kube ngathi into ongazathi uyayibamba, kwesinye isikhathi kuze kulunye emakhaleni, kwesinye isikhathi kuze kulume ngisho endlebeni. Emadodeni ke uthothi nentshebe lena usuze washef ungathandi, usuze wagundini wena ungathandi, inxa lokho uzana isichitho lesi okuthiwa ubukhuphe, okweyenye indlela yobuthakathi isetshenziswe uma umuntu akufakela isimo sobukhuphe. So lento le yalapheka into engizodinga ke ukuthi ingane zakwethu uthi ni nakisise ushibhoshi uyakwehlisa lokho, akulaphi ushibhoshi awulaphi ukhupha, kuyabehlisa njena ngisho ngaqhuma ngawo ushibhoshi usho ngayenzani, ayilapheki lento lena, kodwa iyayidambisa nje lento lena. Into ebalekile ukuthi uyenze ukuthi ufana uthole umuntu, i-treatment yakhona iye ihambe nesigezo sakhona usigeza sifudumele esinye. Kuya ngokuthawa kwabantu, isinye usigeza sibande, isinye usigeza sifudumele, uthole izinto zakhona zokugquma. Kubalekile kakhulu ke i-treatment yokuqhuma ibalekile kakhulu ke uma unenkinga noma isichitho sobukhuphe. And then 3, kufanele uthole imbiza ezoshala ubukhuphe lobo ngaphansi. Kusasa sobe sikhuluma kabanzi ngesimo seintwala, neintwala lezo kuthiwa izintwala zengulube, intwala zentethe. Kuna into okuthiwa izintwala zentethe. Umuntu mayithumele lokho uzana uthumela intethe noma inyosi endaweni bese uba nabo lokho uzana losichitho leso. Kodwa namhlanje sikhuluma ngesichitho lesi sobukhuphe oye uzizwe ngathi lana ebusweni izinto zakhe azihambi kahle, uthi uma uthi uyabheka noma kwesikhathi noma uhamba abantu bakutshela abantu ukuthi ayikhona naku sisilunya la endlini, ngisho ufika endlini yakho ungazi ukline, uvule yonke into, uqoqe uwashe zonke ingubo, kodwa lobukhuphe lobu bungapheli. Isichitho leso siyalapheka ngane zakwethu. uGogo Bathini Mbatha uyasilapha empangeni oyimina. Mudinga usizo 083 533 9183 083 533 9183. uGogo Bathini Mbatha uyakwazi ukweselapha isifo sesichitho seintwala, isichitho sobukhuphe, isichitho njena sokuthi ungathandeki, ube nomunyu, umuntu uthi uyambheka umunye kube ngathi angahlanza mekubona, umbone nje lo muntu lona ukuthi umnyaza akuphimise igama lokuthi yazi wena nguphiwe, bese uyibuza ukuthi usukela nini umama ngangiphiwe, usukela nini boyfriend nami ngangiphiwe, usukela nini ingane nami isineyitayela njena. Ukhuphe kwenzela ukuthi ube nesidina emuntwini, kakhulukazi ubukhuphe beimbange uma kukhona umuntu enthandana naye enembangayo, kakhulukazi ke leso sichitho lesisentshenziswa lapho. Siyacela ngane zakwethu ungahlali nobukhuphe, ungahlali nokulunywa ngoba wena uthi hayi wena ngumzalwane lapheka, usebenzisa umuthi ngoba ulapha ngosho lamaphilisi akhiwe ngomithizulu ukuthi asuke ke aprocesswa akafaka ama chemicals, kodwa ke lapheka ngendlela yesintu. Lento lena kwesinye isikhathi ngisho odokotela abakwazi kuyilapha ngoba ubukhuphe into la kwesinye isikhathi into la uyibona ngathi nalo abanye abantu bazabathi wabe usuba nezingxeme manje kwenze njani, kanti no ufunana nobukhuphe wena uyazizwa ukuthi hayi kunento ekhona lana, uyayithintitha, uyagunda, wenza yonke into ngisizinza, uyisike zonke uyisuse, kodwa ubukhupha lokhu bukhona. Kodwa ke okubalekile nokuhle ukuthi kuyalapheka. Thola ke ngozinye ke
Isisigaba esilandelayo ukuthi ke ezinye ezeyichitho esobe sikhuluma ngazo ezani ezaffect nabantu besilisa lezi kakhulu ziaffect abantu besifazane kodwa nabantu besilisa babe nazo athi umuntu ufika emsebenzini athi njalo mafika emsebenzini kuba nento esakhuphe lento legcina ihamba nawe iziyofika nawe ekhaya kodwa ke kuyinto elaphekayo. Ngiyacela ke ngane zakwethu ukuthi uma udinga usizo 083 533 9183 uGogo Bathini Mbatha uzokusiza. Isalukazi sendoda lesi intatheli yamathonga nabathakathi malutho.